Sisune da Van Ha Tashan o TIFF Television. Mo tiame Mrs. Dorcas Upe. Yang Yin Sembala Mansha Kwao. Batu ka yila ka grief and trauma discussion. Na sembao henu na oase kwala tsemble kazwati. Hachu mfana manalo nangi hinga na baka so grief kanyi, trauma kanyi, kazwati laga. And yes, kazwati laga. But semba specialist semba olu ilu tomna ulamane yo. Ba ve nyone azeve yo. Tine Reverend Pastor Shankla. You are welcome to TIFF Television. Thank you, ma. Moya komso ifan hi ya. Grief kizwati kanyi. Ma trauma kizwati kanyi. Okay. Shema me ona hamba yira mo Kennedy Wisi Shankura. Mo pastor ba she wayo kwa. Ke kwa wana kasi yira kuzo te counseling. And peso huma wayo kwa yaka kwa wano a zeyo yo ke ba henve shema kama kwa bende hen wo kwa kwa yo o buteka yire emotions ba she kwa bende hen wo je nye kitio ka se adzo yo ka se ufate wao kwa shame and se hana he kwa kama kanta so lama shame nya kwa grief ka ngio o kana zwami sheno ona sana shi kwa asawa ya grief shidem kimbi ka ngio o kana zwami kiyuri na shi ka umauna sheno ona sana shegenga fati olon wa shegenga fati olon kwasi shegenga fati olon nom kailu onalu kiwa we una sawa ya ingio wetsambele so ka siyirangula kazobote grief ka ngio o kana zwami shono ona sana shi kwa sao ma kwala bende o mawuya kailu grief jira mami pine he kwa trauma dia ngio raka nyo ki trauma kana onalu a trauma na trauma kanyi trauma sifata ka gurak baka ngio ba gumaka ngio no buteka yire psychological janaka ngio no ngio kirem he kola ka ngio way to a point ili ko yori nyama na wamle tsere ngio nga kam ngio no yo begira kola bendeshi mayama kam bia ngio shonjera kwa kinda bende umawu ne benne shima yoya ma ike o traumatize kadi zobo teta suru nongo wa hami yacho Kongo liara kwa zwativia sema kimbi oro trauma ka ngio o ka abende uma je otia ka ke kola bendeshi mayam kola ngio mo nyokri kikuwe ka trauma jara shi trauma ne ka za hame zanza ya ana shenga o na to aire kasi ile decision ba velu irrational basama solo irrational means ka irukla lu sham gbo rondo ilu shay o ma che mana tembia mheraga bakwala na ya na gbaton kwalata mana example mo bi chuku ala gaso ba understand ikiava kwala kwaso gane da ma ga che gba na mara wa ya ma wa pe na wa pe ya ma etio tsemble chive zamai na nda hidi ya ma decide kolontio kila malo ase sha via na yo bageno hene kolaga wivon bashilu wumo ga chi kangitio kila nyo hene to igande akase bagaba waso sa bagatio kia sha nya ya man fight tio kase ka kiru shekpe ga ya na ya sa tio kila sha ge jero nongo zona zo ava shintio ka ikwa yange ba hiwere sha chu wanda sao
kwa kadi just kiabe so na disha irrational behavior bashunu jira kwa kana kwa lalu kikpe o kwa o mache ukwa zena yoga ya mana ira kana kwa lalu kikpe siyira kwa le trauma kwa trauma ka ngora o ke bajara Shankwa TV kai non so vanga. Enga. When I was a little girl, I think I was 11. Naha ongomo nunsu yalu hi ma wase. Kawa ya tere mangom hi marami. Naha zahen makanta graduate vahin ya going hide yeme ya lu an accident. Ya moto bana na hankpe. So iva na vahin naha baba na vahin ya terem luki yo naha mda nyoki yo la mda nyorun uda koho ve ambiana ya mnenge terem tire naha terem ya va ya mnenge mliam hashina naha mliam lamba masene ya manza wefle ise. So mheme ka terem tse ava mliamanene in such a situation ga. Mheme non sumba gene eluka we grief ma trauma ne. Mba myon ba velue mi ba hachui ka non so vanga ya kaviye alaga kwalone va uve vave akundu yakundu veshimila vichia mo pine shachu moyam nenge terem vaya mheme non sumba gen kwamba va non sumba gen kwa vaya uvaka kwa bo ajinga silue mi ya fatio lamne yosha shakwane hachu mheme kwala sa hashi terem sega naha wasese kwa non sumba vanga ne otimu kwa yo ya ka gba ọrụ ndị kwa igbo tsa ha cho especially kwa nọọsụ na otiku na kai nọọsụ vanga ngu nongo kai gbape nọọsụ jinji ma vaga ba we yo no ro kai nọọsụ vanga la bana ide keji me akuva mni akwa kwa krito u adu shege ga du faga shika maduwe iru hachu niono aveke shima yora ma ha ma no solo kwa benene na mana niona she benene vangro na ya na afati ohan lia na mli anji makanyi mli am abote yi tears ne magene ya alabasa paka ro ha lia mashe kwangura mli ambala kama wase sheta shono aka ve ukle sheta ya shishenga nseo yo onyo hijiri nke mkpaba yu kwa foto han mli amashe baka mli ama so ron laga type mli ama so ron ka mli ama ke uma o deshe be yuzu za njo ibute ira emotions na emotions bao kizo tiva se ke aka ishi o mache shi ya o mache ka kwa shunu kwa zon yo shi kwa don pa ogen kwa kana dona na vinema ogen kwa dona na kure we ki church ya kwa gen kwa kana do yo kure ba gen kene we so o kana kwa kana ve shi ba gen kwa kana do ado we yo pa va ve shi ba gen kwa kana do ya se so mli ama gene ma ve kasha ka aere avisia ma how you yesi ire kwa shakwa aesera responded to kwa aesera so kamli am ka type ban ya ma no jira ma tije pa mo oro kwa ami ka masoro oro emotions ne da kwa ka eru ka aerura o kana ba va sha me so mli am jiji ba ka kwa de dolo am doje gane mli am hanja ma do shiru kwa ma ve
hachi shengene ka ilu on de basa kposo na ha kwa genga ogem ka jeme kwa na dodo na kwa na va ma ka na va ilu ha mimu na je shi ma kwa dodo na no nge kwa va henga kwaso gen wana da me kyare ayira chemistry je wana ayira ngura je wana ta ayira yiwanyere je wana to kwaso ba gbe ko va hachi dongo gande uve no na chivite se wana ke ya na wana ba elinta da tsemble na ya ngura kula na yuambra ya de dodo mama na ma gbe ko baba hikpla yo mama kanyi ma gbo po karafa kwa no ga kwa do na do so ka pemli aka maru jama ilu kwa do kwa lova so mli ama wasen ashekpa ma wasen she shi ma wasen ma panene mi yoho makevange alo kwa vi mo ka wo so va ga ken yumya ka woro no so ya ka saba ga kwa ka ya ke lu jam ni amla hida how she vange aba how na amla lo do ni ama how he vange na ya ke lu kwa do kenga kama wasi yu nyama na wama ne sembrega ka ga de ko de ma ha ta o vusha ngwe mo ka me ngoro mo ti pa mo ka me ti kuma ba no so ti kuma ba nga ba ti ve fe ya ma uva hanele ma shika kwa boga ko da va cho la kra do yunga e ko ti ve ho e no so vanga re means no so ka koshima na afati ogba va ne ito kasi bava frefre laga ka kora koshima ka kishima na korunne ki koshima luishima ka no so na ha ba hide ki yo ya shi ki yu ya ko beshima hi ya na ya ko vana va sembre usongu shima ka va ya gwa shi ka usongu shima pa lo vana usongu shima sha o udenwe mni ama duwe ya alaga kwa anga bugenje ka bafata ngalo shami pelo jela shima mi pine na ajinga shono kwa zo na ya ufata oza we iwaso ajinga ajire hi kasi fata oron kwa me ngabinga pa ka ajire wayo kwa igera ngehe makudi ka ira counseling center ijire wayo kwa onarwe semi pa ka professor Ezekiel hayo mfa gan pa lo pa mkra fa gbinga pa ka mfejera pa shi aka gan pa nga o kana eve na fatio du vangelu yihwan kishema na sha lighten up pesi shema pesi vange ajire gbudembo na ha paro shima yogi nge bo ya ofo zajire ku han kwa zajire nge silema ajire na kwa shika wase o pesi vange yo bagene shi to de kwa madia ka yem kwa ma bendi wa kwa la hi wa shin la tse nwe ka ro paso mo ro gba yo ba me kwa ka se kwa ma ka bendi kwa la shin la tse kwa la kana benje za yo la ide tilo hashi so for we page nwe ka sha ka za yo nega ba ji ne ka na se shi we da umbu po se ma bia ide umbu ga so aji ya mo ro ne aji le ze gbudembo shine jire nge silema shine jire ku ha kwa ajire ngana ha shi uza o wa kwa ya kana wa kwa shanga na tom lu uwora na tom lu na waki wa ka wora na gure hene kwa ka we ya shanga ka ro gane je na ava wo kwa shi shanga na lamna we na oru na kwa na ka kimba ka ne na shanga shema iva ne songo we mukala ke kwa na tsonya ga ze kasi yira ngura empathy kana ba empathizing we ma ufa we kwesh kwa na mukpa mukana ke tsonya yo bagen kwa na kana ke kwa na mo ma utiva na kai ku mango gunyonga kwa ganja kwa gunyona seje kwa kana ndage ngukwe be yo ya ka ru kwa ga so aji kwa nga ka aji shonjera counseling psychologist na shegene kelu ngo sa shegelu teru sa kwasiwo nomo 1 kainyo pishi na mheme namba nelu nenge nevesia yomba
alweka na ayoenga pa yombamba ne fe velu emnyone alaga mba miaka alaga mnyone ngweve heli ma o kana na sao una doshi maipishi mnyon la kata dido zanzanya ku terem ku mama wam ma ku my elder brother nyon here hacho esechi sifena o kana sa o kana kwe ukra na ga sa wepo wa kwe ma onyo here ga sa wepo kwe na ha ajinga yomba veluemba myomba ve fatio za alwe ve so za ya so shankwa ajinga analu ya shema na kiti agene ajine pishikalu gbili pakalu igbepe kimbinyare pakalu na ha semba ambe ajira he na hana so champion la yam hana makata he makudi ya shalala ovesen wamna ilu doctor pa hige kai prof ngwembe ajira he makudi ma incidentally kajiri mbira fejera pa ajire gene nga pa anga kam government elwemia achu yo masete makata ve embia course moka mene itava makata hene kilu ayochi ba lamene yo sheno velwemba nyomba kishima maya kavala mawe na ve wo kwa sivo ro kwa laga never look him o soro tire o fanwe mbia kwori nyoro ke shin turu nyoro kene kapo yeme wejana na kire yochia ambayo nenga himba kudipa ayochiranga mfa yochi kuma taje teaching hospital kwa shingwe yochi ngwe yomba ve course la mene yone ito ave tomshimi ya hwande sembeto classmate wa patom so ngwe tomshimi mamfa ka ve renjera so kire yochi anga bakenya yo mfadeji momtse market mo na yire counseling unit himba kudi o professor Hezekiah Hanyo Aluemira agene rukpa nkra faga pa sike yare yo magen pa ba mi asefa pa individuals ba o fatio zan hireve pa we fatio wasen wo ke ba ha pa jire aye semble a fatio zan hireve zona yi wasen ikwa wayo pem kai mom la tse mi la fe bunda ogen ka bute ya yira until recreational centers ka jire kawe zaheo lese kwa ho ba don wo were pa ka wada hide we wati okero were ya kwa ka to shie from kwa arinyo wora maka me from ange mushima bovrinyo wora la yo bagane bagbudi bo hinanga ha bagane bagbudi ka table tennis bagane so kwa mbaka valo mbaka mamzayo mbaya veduwe ma bara ke kwara ve bagane ka da kwa ngota mzayo la kala o bude kora ko kuma na we an sangen bra na ka ve na ya shenga shema peve wishime miyo ma ke shema gbira mapande ba ajira shio ya kwala ka za yo gishe ka alwe shino u Christmas na haya manu atakpo kpo ka wasa seje ko aka nubere na nengeve shema san we yo kene kwala ka at all time away from ba nyo bakishima shami ajile lutesene shin iu wo sejili la shin ba group sessions na ha pa o shini ka ulamene o la one on one individual counseling abaza kehemu so aseka na kizwati chichi so eji ngi na hana ajile lamna yo kirim kumbu banga kwa ga kai loho jire yo va
ambayo na ha abakwa ganga iya e kasete beva na eva la mave kwa ganga no so tse beva eva la mave shi kwa ganga ilo mbae kyayo je kwa ganga shi pake mba che kwa gane no za yo ya no za mba kyayo yo kwa alo kasete no za ba yo e shi kwa gane no za mba kyayo yo kwa shi no so tse no za ba yo e buteka yira ngula exclusive na yira kasete na itemave iwave kwa ba na kana kru churches kwa ka tuma na we ba ka se wa kwa shi tuma ba no se shi wa kwa na shi no su kwa shi wa kwa shi ka se jam na go churches ka organize kwa la e va tuma te se we yo ron kwa te se ha we no mo we ya do kwa na e kara na kwa tsai chi na ajira ba na kana ke churches kwa kre yanga masijimene mkra fahi genga kwa mfama baere he shono COVID-19 ya vane ilo waro yo na yi kuho yo iyo kwa ve washo mi COVID-19 ye va ona ve ruem gele hi yawo face mask kwa face mask so brana ha kwa kuho yo aji kposo shishagenga like he yo chi pieces na ha aluzaya chiwe yi utwe ya kai la ma bene ha kwa ndo kwa mai tota na ma shi one ka gane kwa so ka pe hera kwa kai ko hoyo jera shi hinu moto je kwa unyo moto ugu va gboko from Makodi iyo mbalame kwa ndo ave ni shi moto ka veru shi hera tsega shi ba ere wayo kwa sha toka pusu shi veru chiwe mate chi kwa shi veru pusu so aji na kwa bala mena yo so hingene semba za yo gani pishi o alo hang usilu kwa one group counseling maya yo ba tomba ye da 10 kwa lango vana grief kwa trauma we pili yo ya ba yamba gane kai yemi da wa ba gane ya kai wa ikom pe zuwa miga ba gane ya ka besaje peveze pa befaga kaza yo usive mi asiluwe mi higen o counseling sessions very absolutely necessary jen Her Majesty ngo tif kitachi Professor Mrs. Hembadon Ayate ka vamba yemba na anguho gaya peverimba yemba maluga shi adehelaga gunongu ba tesemba yemba uwelen kwao ve hidevelu ba yemba useful back in the society but tesembo uwelen cake but tesembo baking but tesembo uwelen ka velu fancho uwelen ten counseling nene kwa wane one fatio alumban kwa shini possibility lango shin aye na hachu kwa nene ka kwa ipili yo hinge be fatio wa kwa kame pembe kyayo ve humbalon hige ka kema kyanta mam kame hi secondary school tse pa secondary school uchayo kona hi primary school shine humba wasa ache in primary school she kwa mba 13 years mba ba nyopo karatamba mba yemba nyopue je kwa shima sharan ka eruwe o ma badze kana ka ye wa ye yem Calabash yem Enugu she yem hiko da ide nyare gbeje shima ka eruwe chochocho vuka za ba kwa shuma ka meka iko kwa keru ke baganza hide gae bagada tete bagaya momo yuwe je yem dai za eve za vera eto mi ka hide bazwa kwa alwe mukama government ga cho what government ke ya government yo nange to yo alwe sizwa yo mba wayo kwamba mayangi ive fato za ho secondary school ese shuru primary school ese humbala mnamba eve oronve mbia yerene kwa luke ma kai ba hu meve veve faga ke ka we uza oda etom
aki me wenyare bishi nyare ki kayo akira kayo nyare ki mojo ka muru wa ya ro mpeza kaki koro to ki ka we zave wi deve u fa we bishi kwana kraka na haraga so alwe yomba yoyamba aseje ma shime kama nzongu unafatia zana yomba da wayo kwa kulu primary school ese ma secondary school ese mo ron ka pe mba e kayo mba lonla ya kwala na was mba lune share ni yovedza shimba be fe fa kwa shaka na gakpa shono ro hi umeve be fe bish ka pe ka hi umese na ko the end ya yemura ya cha na ri iove akana yev na ha hige ya kwala na was be kwala shine pande mba yeme o bank pe o yomba mba yeme me da tenete. Okay. Kai sisu kishi ka Reverend Pastor Shankiwa valama vesinya on TIFF television hakwa grief and trauma nyono kushima o kanana sao shinkwa elu o iyo elefantio o tonza na mihemenga avalama vesishame nya on TIFF television shieka o ajile alaga ayo vefatio zwana ayo asen pa silu one aji ni chichi TIFF television number ne so ne zwa mbia yo asen ya ne fatio zwana mi email ka info@tifftv.com she phone numbers ba yira pamba na ha alwe ufa ajile awasen yo awan yo kwa sha ambaka na ha kita TIFF hibenwe pa ose she sinayo mbagene kwa vezuwa mi vezuwa yuwasen la ya na ha sa kaswa olova for TIFF television asisune pishi ulumve vesinya si hije na ha kaswa olova la shi neluve vesi